So many chairs, sorry. Yeah, we don't want her giving birth today, so she needs to sit. It all up. Nej, jeg er meget heldig, at min niece kan stå ved siden af mig i dag. I came, yeah, it's a real privilege, Nasia. I came here this morning to preach actually on grit and resilience. Jeg kom her til morgen, fordi jeg skulle prædike om udholdenhed. And my sweet husband yesterday said to me, I need you to go a different way. Og min kære mand sagde til mig i går, du bliver nok nødt til at gå en anden vej. So I'm coming with what I feel God's given me this morning. Så jeg kommer med, hvad jeg føler, Gud har givet mig her til morgen. And in my own insecurity, I have to be honest. Og min egen usikkerhed bliver nødt til at være ærlig. That my blood pressure is very low at the moment. Mit blodtryk er meget lavt i øjeblikket. So you are all sort of swimming in a bit of an ocean this morning. Så det hele det ser sådan lidt ud som sådan et hav, I svømmer lidt for mine øjne. But anyway, I thought I would tell you a story. Some of you might know it. Og jeg tænkte, jeg ville fortælle jer en historie, og nogle af jer kender den måske. As I head up what I want to share about. Thank you, Michael. Ligesom når jeg her varmer op til, hvad jeg egentlig gerne vil dele. I was in my late 30s. Da jeg var i slut 30'erne. And we were leading a large church. Og vi ledte en stor kirke. And God gave us a great vision, a og huge Gud gav os vision. en stor vision. To build a building of 4,500 people. At vi skulle bygge en bygning til 4.500 mennesker. In a village that only had 5,000 people living in it. I en lille by, der kun havde 5.000 indbyggere. And for 3 years we struggled even to get it beyond the council. Og i 3 år, der havde vi problemer med bare at få det igennem. Municipality, whatever. Yeah. And eventually it got through, and we began with this incredible miracle build. Og da det så endelig kom igennem, så kunne vi begynde på at bygge den her bygning. At great personal sacrifice, even putting our own home, up for the surety on the building. Ja, det var et stort, vi skulle ofre os noget personligt. Vi skulle opgive vores hus. And right in the middle of this most exciting time in the church. Så lige midt i den her meget spændende tid som kirke. We experienced the harshest of winter emotionally. Så havde vi bare den hårdeste vinter følelsesmæssigt. Half of our eldership team and one couple in particular. Halvdelen af vores ældste og især et par turned in on us. Vendte sig imod os. And began to attack us. Og begyndte simpelthen at angribe os, vores motiver, our character, vores den vi er, vores And for about 3 years we processed this winter. Og i omkring 3 år prøvede vi at processere den her vinter. Which landed me in a very bad state emotionally. Som fik mig ud i et følelsesmæssigt meget dårligt sted. And my psychologist said to me at the time, og min psykolog sagde til mig på det tidspunkt, you have to do something completely different with your life. This is killing you. Du bliver nødt til at gøre noget helt andet med dit liv, fordi det her det dræber dig. And when I came home, I could see that Peter already at that stage. Og da jeg kom hjem, kunne jeg se at Peter han allerede på det tidspunkt was looking on the computer and seeing what jobs he could apply for. Havde kigget på computeren for at lede efter stillinger og arbejde, som han kunne finde. Because he realized that our marriage and our life was far more important than what we did. Fordi det gik ligesom op for ham, at vores ægteskab og vores liv var faktisk vigtigere for ham, end det vi gjorde med kirken. We could continue to preach, we could continue to reach lost people. Vi kunne fortsætte med at prædike og række ud til dem, der skulle reddes. But not at the pace that was killing me. Men ikke i den hastighed, som var ved at dræbe mig. Anyway, I went away because I had to go away and recover. Jeg tog væk, fordi jeg skulle komme mig. And the therapist that I was seeing at the time was an unsaved lady. Og den terapeut, som jeg så på det tidspunkt, var ikke kristen. And she said to me, I think your calling is correct. It's just how you're doing it that's killing you. Jeg tror, dit kald er rigtigt, men det er bare, hvordan du gør det, som er ved at tage livet af dig. And so I started to, I had a real encounter with God because I was away on my own for many days. Jeg var alene i mange dage og havde et rigtigt møde med Gud. And I just had such an incredible encounter with God. Et helt fantastisk møde med Gud. That what the main thing was. Og det der var hovedsagen i det her. What the whole heart of the gospel was. Hele hjertet i evangeliet. So I've called my message keeping the main thing the main thing. Så det hedder mit budskab i dag, at det der er vigtigst, det også bliver holdt som det vigtigste. So when I came back to Peter, so I came back home. Så da jeg kom tilbage til Peter and I decided to completely adjust the way we were doing ministry. Så besluttede vi os for helt at vende om på den måde vi gør tingene på. We closed our home to anybody that had problems.
Vi lukkede vores hjem, så der ikke kunne komme alle de her mennesker med problemer ind i vores hjem mere. And we opened our home to all the new people coming into the church and all the newly saved. Og vi åbnede vores hjem til dem, der var nye, og dem, der var nyfrelste. And we had the most fun we'd ever had in 30 years of ministry. Og det var bare så sjovt, og det mest sjove, vi har gjort i 30 år. Because people came in with the glasses of what was so wonderful about the church. Fordi folk kom ligesom ind med de her briller på, hvor de bare kunne se alt det fantastiske ved at være en The kirke. delight of the gospel, Alt det fantastiske ved evangeliet. the promise of salvation. Og det løfte, der er ved at blive frelst. So the only way I can explain my preach today Så den eneste måde, jeg ligesom kan forklare min prædiken is i that I'm dag, trying to put this old 60-year-old head det er, at jeg prøver at få det her 60-årige gamle hoved. onto your shoulders. What I would love to have told my younger self. Jeg prøver at få det over på jer, og ligesom sige, okay, hvad vil jeg godt have fortalt mig selv dengang? It's what concerns me most about church leaders. Fordi det er det, der gør mig mest nervøs omkring kirkeledere. Because as we minister and move in the last 10 years amongst churches, Fordi efter vi har været rundt omkring i kirker i de sidste 10 år, we see how many leaders are being taken out. så ser vi, hvor mange ledere, der bukker under. Leaders, called of Gode, God. solide ledere, der er kaldet af Gud. So what concerns me is that we are getting lost. All these incredibly called people are being lost. Det, der gør mig nervøs, det er alle de her fantastiske kaldede mennesker, de bliver tabt. Not by unbelievers. Not from unbelievers, but from people in the church. Ja, og det er på grund af mennesker i kirken. So if we focus solely on building church, Så hvis vi bare fokuserer kun på at bygge kirke, and discipling believers, og at lave disciple af de troende, and becoming a hospital for all those that are sick and og emotionally være et unwell, hospital for alle dem, der har det svært og mentalt og ikke har det godt, we create this therapeutic culture in the church. så skaber vi den her terapeutiske kultur i kirken. And we get squeezed into that role, Og så bliver man ligesom skubbet ind i den and rolle, we miss the whole point of the commission. og så misser vi ligesom hele pointen. And when we don't keep the main thing, Og når vi ligesom lader være med at fokusere på det, der er vigtigst, we become weary. så bliver vi også trætte, Because people we lead exhaust us, fordi de mennesker, vi leder, gør os and so we trætte. have no energy left Og vi har ikke noget energi for tilbage friendships outside the til church, venskaber uden for kirken, for inviting lost people, at invitere dem, der er fortabte, for even knowing lost people. bare at kende nogen, der er fortabte. Because you can't reach the lost. For man kan ikke række ud If til you de don't know the fortabte, lost. hvis man ikke kender dem. And so if you're so peopled out from the people in your church, Så hvis man ligesom er så træt af mennesker, af at være sammen med mennesker i you've got kirken, no space for those that we were called to så er der reach. faktisk ikke plads til at række ud til de mennesker, der har brug The for det, very main thing. som er den vigtigste ting. And you know that to reach the lost, Og jeg ved, at for at kunne række ud til de proximity fortabte, matters. You have to have space and margin for people in your lives. så er det vigtigt, at der er noget nærvær. We follow a savior who didn't stay distant. Vi følger en frelser, der ikke holdt sig på afstand. Jesus took on flesh. Jesus, han kom i krop, i en He menneskekrop, sat at tables. og han sad ved borde, He made time for interruptions. ja, og gjorde tid til, at han kunne blive And afbrudt. we become a reflection of Jesus when we live that way. Og vi bliver en refleksion af Jesus, når vi When også we lever live på den måde. reconciled, Når vi ligesom er, hospitable, når vi er åbne, present, når vi er til stede. able to have conversations, Vi kan have de der samtaler, full of life. fuld af liv. We become living proof of the gospel's power. Så bliver vi et levende eksempel på evangeliets Not just a kraft. theory we believe Det er ikke in. bare en eller anden teori, vi tror på. And this is what I got back to. Og det er, hvad jeg kom tilbage til. Where we tell the story of Jesus, not just on a Sunday morning behind the pulpits, Hvor vi fortæller historien om Jesus, ikke bare fra scenen på en but through søndag, sharing our lives, men igennem, at vi deler vores liv inviting people to our tables, og inviterer folk til vores borde, where we see relationships reconciled hvor vi ser, at det er der, And- at forhold de bliver helet, and lives restored. og liv bliver Yeah. gjort fulde igen. I'm not used to translating, so Nancy has really got to work hard. I'm not used to a either. translation with me. I'm very conversational. That's great.
We can't wait for the lost to arrive. Vi kan ikke vente på, at de fortabte de kommer. I think if you hear nothing else, hear that. We can't wait for them to arrive in the doors of the church. Hvis det er den eneste ting, du tager med herfra, We så er det, need- at vi ikke kan vente på, at de We kommer. need to extend ourselves, all of us, Vi bliver også nødt til at række ud, alle sammen. because we reflect the one who himself made the first move. Fordi vi afspejler ham, som rakte ud. He left heaven. Han forlod He himlen went to the cross. og kom til korset. Okay, so here comes some helpful things that I would like to have told my younger self. Og her kommer der nogle gode tips, som jeg gerne vil have fortalt mit yngre. When dealing with people, Når difficult man håndterer people, mennesker, there will always be pain and conflict. så vil der altid være smerte og konflikt. Nothing's resolved overnight. Intet bliver løst på en nat. I took on the role of the Holy Spirit Jeg tog ligesom Helligåndens rolle på mig, and worked with people og så arbejdede jeg med and mennesker sat with people og sad med dem hour after hour. time efter time. And when you realize this, Og når man indser det her, that every time you're with difficult people, at hver gang du er med mennesker, der er svære, life flows out of you. så er det, at livet ligesom flyder ud af dig. And you need to create riverbanks in your own life. Og man skal ligesom kreere de her grænser for sit eget liv. What I now understand is that people that come to you with issues always manipulate you first. Det jeg har forstået nu, det er, at alle de folk, der kommer til dig med problemer, de manipulerer dig altid først. They're broken people. De er brudte mennesker. They want to manipulate you to only see their way. De vil gerne manipulere dig, så du kun kan se deres perspektiv på tingene. And when you don't pause and invite the Holy Spirit into that conversation, Og når man ikke lige siger pause og inviterer Helligånden ind i den samtale, you hand all the power over to them, så giver man al kraften til den brudte person. and they land up manipulating you. Og så ender de med at manipulere dig. And that happened to me many times. Det skete hos mig mange gange. The key there is to invite the Holy Spirit into that conversation. Og nøglen er, at du skal invitere Helligånden ind i den samtale. On many occasions, people have phoned us and said, you need to come straight away. Mange gange har folk ringet til os og sagt, I bliver nødt til at komme med det samme. Huge issues arose in our marriage. Vi har kæmpe problemer i vores ægteskab. And before that, we would just stop what we were doing. Og før i tiden, der ville vi bare lade alt hænge og suse afsted. With our children or with our family or Selv whatever med we were børn, doing. familie, hvad end vi var i gang med. Because we would just run straight to the problem. Og så ville vi bare løbe til problemet. And then we learned the lesson. Og så lærte vi en That the Holy lektion, Spirit is enough. at Helligånden er nok. And we would say to them, we will see you tomorrow. Og så sagde vi til dem, vi kommer til at se jer i morgen. Open up your arms. Åbn jeres arme. Let's pray. Lad os bede. Let's trust for the Holy Spirit to intervene miraculously in your situation. Og lad os bede for, at Helligånden kommer ind på mirakuløs vis i jeres situation. We will send you the best right now. Det er det bedste, vi kan sende lige nu. We'll send you the comforter, Ham, der, the advocate, ham, der kan hjælpe på al mulig vis. the one who Jesus left us to remind us of all truth. Ham, som Jesus efterlod for at minde os om al sandhed. This is when we are able to see you. Og så kan vi se jer. And so we keep the power. Og så beholder vi ligesom Do you understand what I'm kraften hos saying os. there? These are not lost people. These are Det er ikke believers. tabte folk. Altså det er These are troende. the very people Jesus said, I will leave you the Holy Spirit. Det er de her mennesker, hvor Jesus sagde, jeg vil give jer Helligånden. The other thing is we need to learn to contain the issue Vi skal også lære, det er punkt nummer 2, ligesom at begrænse problemet. so that it doesn't leak into your kitchen Så det ikke begynder at gå and your lounge køkken, i in din your bedroom, stue, and i dit suck soveværelse. every part of life away from you. så det ikke får lov til at suge alt liv væk fra dig. It's a discipline. It's a Det er en riverbank. disciplin. Det er den der afgrænsning igen. Because I'm telling you, it's demonic. It's demonic how people are taking out the church leaders. Fordi det er dæmonisk, den måde mennesker er begyndt at gå efter kirkeledere. Leaders in the church, many of you know that. You will lead a life group, Mange af jer ved det. Kirkeledere, I leder måske en life group, and after a few months they'll say to you, I need a little break from that. og efter nogle måneder, så siger de, jeg har brug for en It's pause. not because the season is over. Ikke fordi sæsonen er slut. It's because they have no life within them. Det er fordi, de har ikke noget liv inde i dem. Everything's been sucked out Alt er ligesom blevet suget ud af dem. because they haven't created boundary in their life. Fordi de ikke har skabt de der grænser i deres liv. So when your perspective goes,
Så når dit perspektiv ryger, joy goes, så ryger glæden også. your prophetic eyes go, Dine profetiske øjne and everything becomes too hard. og alt, der ligesom bliver for svært. As I've spoken about burnout over the years, Jeg har snakket om udbrændthed hen over årene, people will often say to me, how did you know that you were getting close to burnout? og så har folk ofte spurgt, hvordan ved du, at du er ved at være tæt på at være udbrændt? And I now recognize that the sign for me was Og nu ved jeg, at I mit tegn had no capacity for joy and wonder. var, at jeg havde ikke nogen kapacitet til at have glæde. You see, living healed is essential Det der med at leve helbredt er meget essentielt, so that we can handle and enjoy and have joy and delight and wonder. så vi kan håndtere og have glæde. Ja. They say the opposite of trauma isn't healing. De siger, at det omvendte af trauma, det er ikke It's helbredelse. aliveness, Det er, at man føler sig i live. feeling alive. Ja. So I realized that you can never convince people to change. Only the Holy Spirit can do that. Og jeg indså også, at du kan aldrig overbevise nogen om at ændre sig. Det er kun Helligånden, der kan gøre det. And we need to preach and lead in a whole healed way. Og vi bliver nødt til at prædike og lede i en helt fuldkommen helbredt måde. Not from our wounds, Ikke fra vores sår, like we did for many years. som vi gjorde i mange år. It makes you bleed all over the congregation. Så ender du med at bløde hen over hele kirkemenigheden. You overcorrect. Du laver overkorrektioner. Your team around you starts to say there's sin in the camp. Dit team begynder at sige, at der er synd All the i jeres. marriages are in trouble. Alle ægteskaberne har problemer. God wants holiness from his people. Gud vil gerne have hellighed fra hans folk. And everyone begins to feel unsafe because you're bleeding all over them. Og alle begynder ligesom at føle sig usikre, fordi du faktisk bløder ind over. When we live and preach in a healed way from our scars, because we will bleed, but from our scars, Når vi lever og prædiker fra et helbredt sted, fra vores ar. it's a vulnerable place Det er et sårbart sted, because we don't have all the answers, for vi har ikke alle svarene. and we acknowledge our weakness. Og det indser vi. Vi indser vores But svaghed. our pain has produced something that is effective in our Men vores preaching. smerte har produceret noget, der er effektivt. Okay, so that was my first point. My second point, so that was live healed. Så det var første pointe. Lev helbredt. And I've only got 3 points. Der er kun 3 My pointer. husband's looking at me because he knows I can chat a long time. Min mand kigger på mig, for han ved, at jeg kan snakke i lang tid. The gospel is good news. Evangeliet er et godt budskab. It is not a self-help gospel. Det er ikke sådan selvhjælpsevangelie. In Mark 1, this is my only scripture, I think. Mark 1, it Det says, er Markus kapitel 1. the beginning of the good news about Jesus the Messiah. Der står begyndelsen på de gode nyheder omkring Jesus Messias. Good news about Jesus. De gode nyheder omkring In Jesus. verse 15, Jesus proclaims the good news of God. I vers 15 står der, Jesus proklamerer de gode nyheder omkring Gud. He says the kingdom of God has come near. Han siger, at Guds rige er kommet. Repent and believe in the good news. Omvend jer og tro i de gode nyheder. If it is not good news, it's not the gospel. Hvis det ikke er gode nyheder, så er det ikke If evangeliet. it's a self-adjustment gospel, Hvis det er sådan et selvhjælpsevangelie, it's not the gospel. så er det ikke evangeliet. I love that scripture that's in Romans 2 verse 4. Jeg elsker det skriftsted, der er i Romerbrevet kapitel 2, vers 4. It says the kindness of God leads us to repentance. Der står, at Guds, what is kindness actually in Danish? Kindness. Venlighed leder os til godhed, leder os til omvendelse. Grace has made us kind. Og noget har gjort os gode. It became so weird to me in this time Det var så underligt for mig i den her tid. of pain how unkind Christians can be. I den her tid, hvor jeg havde smerte, hvor ikke-venlige kristne kunne How være. honest, how self-righteous. Hvor ærlige og selvretfærdige folk kan være. Holding leaders to an unattainable standard. De havde ligesom en eller anden vild høj standard for ledere. And I began to realize Og jeg begyndte at indse, that we need to pause vi bliver nødt til at stoppe op and to have prophetic eyes
at have de profetiske øjne, to see the church like God sees it, like for at Jesus se på sees his kirken, bride. som Jesus ser på hans brud. She's always beautiful to him. Hun er altid smuk for And ham. I'd lost my eyes. Og jeg havde mistet de øjne. I could just see the difficult people Jeg kunne kun se de svære and the mennesker trouble og alle problemerne. and all we'd sacrificed Og alt det, vi havde opgivet. for very little honor or thanks. For meget lidt ære og taknemmelighed. And I began to get my prophetic eyes back. Og jeg begyndte ligesom at få de der And I profetiske began øjne to see tilbage. how he sees the Og church. se på kirken, som han ser på kirken. And I began to ask the Holy Spirit, Og jeg begyndte at spørge Helligånden, what is the issue they're bringing? hvad er det for et problem, de kommer med? And realizing that I would not hear the manipulation. Og indså, at jeg vil ikke lytte på manipulationen. I would only listen to the Holy Spirit. Jeg vil kun lytte på Helligånden. Because it's always triggered somewhere else, never by what they're saying. Fordi det er altid... I don't think I understand that part. Okay. It's triggered somewhere else. It's not what they're saying is the problem. The Yeah. problem is always something else. That's just Okay. the manipulation they're telling us. Right, så det handler ikke om, hvad de egentlig siger. Det er altid noget andet, der faktisk står bag. So this was my revelation when I came out of my hiding place. Og det var sådan min åbenbaring, da jeg kom ud af det der gemmested. That the gospel's good news. At evangeliet, det er gode nyheder. That the church is the kindest place. At kirken faktisk er det bedste sted. We wanted people to come in here and only experience kindness. Vi vil gerne have, at folk kommer ind og kun oplever venlighed og godhed. So we began to teach our people how to be kind. Så det begyndte vi at undervise vores folk i. Teach our people how grace makes you kind. At undervise folk i, hvordan nåde gør dig venlig og god. That when grace comes to you At når nåden kommer til and dig, flows through you, og ligesom flyder igennem dig, it's always with kindness. så det er altid med venlighed og godhed. So we kept the riverbanks tight. Så vi holdt vores grænser tæt. We preached all the nuts out the church. Og vi prædikede ligesom alle de der skøre mennesker ud af kirken. Because when they realized that they had no space for their manipulation, For da de ligesom indså, at der ikke var plads til deres that this wasn't manipulering, that kind of church. at det her bare ikke var den type This was a kirke. church with arms wide open. Det her var en kirke med arme helt A udstrakte. safe place, a Et kind sikkert place. sted og et venligt og godt sted. Our season changed just like that. Så ændrede vores sæson sig sådan der. We started to go straight into spring. Vi gik lige ind i forår. 3 years later, we went into our new building, Og 3 år senere kom vi ind i vores nye bygning. and we led for the next 15 years Og der ledte vi de næste 15 år. in the sweetest season of our lives. I den sødeste, dejligste sæson af vores liv. When we began to see how effective the church is when it works like it should. For vi begyndte at se, hvor effektiv kirken er, når den begynder at arbejde, som den skal. Where there is a place for the sick, Hvor der er et sted til de syge, but it's not my place to stay in the hospital all the time, men det er ikke min rolle, at jeg skal være i hospitalet hele tiden, but to be out there with the lost. men at være derude med dem, der er fortabte. So we can set the atmosphere for an inviting place. Så vi kan ligesom gøre atmosfæren i kirken til et sted, der er meget inviterende. So we put new people on the doors, Vi sætter de nye folk ud ved dørene. not the difficult people that had been there all the time. Ikke de svære mennesker, der har været der i mange, mange år. We started new groups. Vi startede nye grupper. We just renovated the church from the inside out. Vi renoverede kirken indefra og ud. And we don't lead that church anymore, Den kirke leder vi ikke mere. but we went on from there to plant multiple churches around the city, Men vi fortsatte fra den kirke og plantede mange kirker omkring byen. based on that one idea: Baseret på den ene idé. we're here for the lost. Vi er her for de fortabte skyld. So we have to train in the right language Så and vi skal culture træne into our i det rigtige churches sprog og i den rigtige kultur i vores kirker, that radiates and reflects the life of Jesus. som udstråler Jesus livskraft. And my last point is that the Holy Spirit is enough. Og min sidste pointe er, at Helligånden er nok. We weren't meant to do this alone. Det er ikke meningen, at vi skulle gøre det alene. We've been taught as shepherds what it means to shepherd, Vi er blevet undervist som hyrder, hvad det betyder at være hyrde. but we weren't meant to do it alone. Men det er jo ikke meningen, at vi skulle gøre det alene. In John 14, I Johannes evangeliet where 14, Jesus begins to talk about leaving the Holy Spirit, I will leave you a comforter. hvor Jesus begynder at snakke om, at han vil efterlade Helligånden, The disciples were like us.
Så var, disciplene var ligesom os. Don't leave. There's no ways we can manage. De var sådan, ej Jesus, du kan ikke gå, vi kan ikke finde ud af det But he uden said, dig. I will not leave you as orphans. Men han siger, jeg kommer ikke til at efterlade jer. He says in verse 25, I will leave you an advocate, and he will teach you all things and remind you of everything. Der står, at jeg vil efterlade en advocate, en hjælper. So it's not your job to be the Holy Spirit in people's lives. Og det er ikke jeres job at være Helligånden i folks liv. And I'd misplaced that simple truth. Og den simple sandhed havde jeg ligesom forvrænget. I think it's the enemy that does that. He twists something so profound. Og jeg tror, det er fjenden, der har gjort det. Han twister ligesom noget, der er så vigtigt. So we work for hours and hours with people, Så vi arbejder i reminding them, timevis, encouraging them, minder dem om trying to bring ting, healing, opløfter dem, trying to bring reconciliation. prøver at helbrede. And we're worried that if we don't do that, Og vi er bekymrede for, hvis ikke vi gør det, they will be destroyed, or they will destroy others in the church. så bliver de ligesom nedbrudt, eller begynder at nedbryde andre i kirken. And we just changed our way of thinking. We had completely different eyes. Og vi ændrede ligesom bare vores tankesæt, så vi fik helt nye øjne. We started to set the Holy Spirit loose on every single couple we dealt Vi with. satte Helligånden fri på alle de mennesker, som havde Do problemer. what you do best. Gør, hvad du er bedst til. While we wait, you work. Mens vi venter, så arbejder du. Continue having conversations with them while they sleep, Ja, Helligånden bliver ved med at have samtaler med dem, while mens they du wake sover, up. når de vågner. And our conversation changed. Og vores samtaler ændrede sig. We went sitting and dialoguing over dinner, cooking supper. Vi How sad are we og going to deal snakkede with the hen over situation? aften. Vi plejede at snakke hen over aftensmaden. Hvordan håndterer vi den her situation? We would say we're waiting for the miracle, Og så vil vi sige, vi venter på miraklet. waiting for what the Holy Spirit does best. Vi venter på, hvad Helligånden gør bedst. Reveal Jesus. At åbenbare Jesus. Brings reconciliation. Han bringer forsoning. Drop scales off their eyes. Han fjerner begrænsninger for deres øjne. And when you open yourself to the miraculous, Og når man åbner sig over for det mirakuløse, you step into that faith space. så træder man ind i det der tros And space. you surrender people. You just have Og your man hands overgiver open to folk. people, Ja. rather than trying to hold them close and I deal stedet with for their at holde situation. menneskerne tæt for at kunne håndtere menneskerne. So I started to pray a very simple prayer, which I still pray to this day. Så jeg begyndte at bede den her meget At the simple beginning of bøn, every day, when I open my eyes. som jeg stadig beder hver dag, når jeg åbner mine øjne. Come, Holy Spirit. Kom, Helligånd. Fill me with everything I need for today. Fyld mig med alt, jeg har brug for i dag. Attune my ears to hear what you're saying. Sæt mine ører til at høre, hvad du siger. Open my eyes to see what you're doing. Åbn mine øjne, så jeg kan se, hvad du gør. And let my mouth join what you're already saying. Og lad min mund snakke, hvad du allerede snakker. And it has helped build margin in my life. Og det har hjulpet med at bygge noget space Yeah, i mit liv. space, space. Because I see everything differently. Fordi jeg ser alting anderledes nu. So, and I can make choices differently. Og jeg kan træffe beslutninger på en anden måde. You know, people will say, "Oh, you have to see her. She's a real problem." Og nogle folk siger måske til mig, du bliver nødt til at se hende, hun er virkelig et problem. I would just say, Holy Spirit, are we seeing her today? Og så vil jeg spørge, Helligånd, skal vi se hende i dag? What are you doing with her? Hvad har du gang i med hende? What role do you want me to play? Hvilken rolle vil du have, jeg skal spille i det her? I can't tell you, what Peter will know, it's completely and utterly changed our whole life. Det har fuldstændig forandret vores liv. We now sit on 4 eldership teams. Nu sidder vi på 4 ældste teams, We've planted multiple churches, har plantet mange kirker, and our time should be so little. og vi burde i teorien have så lidt tid. We shouldn't have any time for anybody, Vi burde ikke have noget tid til nogen, but yet we're so relaxed. men vi er så afslappede. When we sit with people, we have plenty of time Når vi sidder med mennesker, har vi så meget tid. because we're just joining what the Holy Spirit's already doing. For vi kobler os bare sammen på, hvad Helligånden allerede gør. And we arrive in places Og vi ankommer til steder at just the right time. på det helt rigtige That if we tidspunkt. tried in our natural planning, Så hvis vi havde forsøgt at gøre det i vores naturlige we could never have worked planlægning, it out. så kunne vi aldrig nogensinde have fundet ud af det. So we're living in this miracle space. Så vi lever ligesom i det her It's mirakuløse a space. supernatural space. Det er et overnaturligt space. Because our natural lives actually don't add up. Fordi at i det naturlige, der giver det faktisk ikke mening. And life is coming to us. Grace is coming to us Noget og livskraft kommer til os and flowing through us. og flyder igennem os.
We were in Roskilde on Sunday in an Impact Church. I søndags var vi i Roskilde i Impact Church, And Jamie was just telling us a story about this newly saved man. og in their Jamie fortalte os en congregation. historie om en mand, der var nylig frelst. And while he was on his journey, towards Christ, Og mens han var på den her rejse mod Kristus, God gives him a word for this guy. for this man. så får han et ord til den her fyr. I mean, he's an unsaved man. Han er ikke frelst endnu. So even for the lost, the Holy Spirit's at work. Så selv for dem, der ikke er frelst endnu, der arbejder Helligånden. Because we're intimidated by reaching lost people. Vi er intimideret af at række ud til dem, der er tabt. Because we think it's all about what we're going to do and how we're going to draw them across Vi the tror, line of det hele handler salvation. om os, og hvordan vi kommer til at gøre det, og trække dem hen på den anden But the Holy side. Spirit is already having conversations with everybody you lock eyes with. Men Helligånden er allerede i gang med at They have de don't know it's samtaler. him. They De don't ved know bare it's ikke, the det er Holy ham. Spirit. They don't know it's the voice of God. De ved ikke, at det er Guds stemme. But if you are sensitive, Men hvis du er sensitiv, He allows you to join in on the conversation. så kan du koble dig på den samtale. So He gives Jamie a picture, Så han giver Jamie et billede, and so He says to this man, og han siger så til den her mand, well, this might sound strange to you, det her kommer måske til at lyde underligt, but God speaks to me about people. men Gud han taler altså And til He mig gives him omkring this folk, word. og han har givet mig det her ord. And can you imagine for this man? Og prøv at forestille dig for den her I mand. didn't know the whole story, Jeg kender ikke hele but historien, it's suddenly like something echoes to him. men der er lige pludselig et eller andet, der giver et ekko i ham. Almost like, well, this is, like an echo from heaven, echoing into something sådan he's already nærmest- been thinking. Et ekko fra himlen, ind i noget, han allerede har tænkt. And he can see kindness all over it. Og han kan se venlighed og godhed ind over det hele. He's not been invited to a sermon. Han er ikke ved at blive inviteret til en prædiken. He's been invited into a conversation the Holy Spirit's already having with him. Han blev inviteret ind i en And samtale, he som begins to Helligånden understand allerede that God havde is haft calling med him. ham. Og så begynder han at forstå, at Gud er i færd med at kalde ham. Let me try and close this up. So we've shifted our whole way of thinking. Så hele vores tankesæt, vores tankemåde er ligesom blevet forandret. We've put boundaries in our lives, Vi har sat nogle grænser i vores liv, which some have been very critical of. og det er der mange, der har været kritiske af. But it's boundaries for to deepen our ability Men det er grænser, der skal gøre vores evner to live by faith, til at leve i tro dybere. to do the works of God, Så vi kan gøre to be Guds led of the arbejde Holy Spirit. og leve ved Helligånden. And God is so faithful. Og Gud, han er så trofast, We'll arrive into a circumstance. at vi nogle gange ankommer i en... Just before we left, there was a big conflict situation. Der var for eksempel lige før vi tog afsted en stor konflikt, And instead of listening first, og i stedet for at lytte først, Peter came with a word God had given him. så kom Peter med et ord, som Gud havde givet ham. And he said, now let's chat. Og han sagde, nu kan vi snakke. And there was a little bit of silence. Og så var der lidt stilhed. Because the word of the Lord just comes as the answer. Fordi at det ord fra Gud kommer The bare fear som of svaret. God. The fear of God comes in the room. Guds frygten kommer. So we've got boundaries in our life, even how people speak to us. Så vi har grænser i vores liv, selv når det omhandler, hvordan folk taler til os. And our team have been trained around us. Og vores team har været trænet. So when they hear people talking Så når de hører folk, der snakker and criticizing and judging, og kritiserer og dømmer, they say, no, we don't do it in this place. så siger de til dem, nej, sådan her gør vi ikke her. This is not our way. Det er ikke sådan, vi gør det her. I don't know where we've given permission for people to be so honest. Jeg ved ikke, hvornår vi har givet lov til, at folk kan være så ærlige. I'm not that honest in my own marriage. Altså, så ærlig er jeg heller ikke i mit eget ægteskab. Because I'm going to live with this man till For the jeg end skal of jo our leve med time. ham, til jeg dør. My honesty comes with grace Min ærlighed kommer med noget, and kindness. og venlighed og And godhed love. og kærlighed. So it's not that we're asking them not to be honest. Det er ikke fordi, at vi beder om, at I ikke er ærlige, We're asking them to be as honest as God is with them. men at man er så ærlig, som Gud er med dem. And His grace is fresh and new every morning. Og hans nåde er jo ny hver morgen. His affirmation is only good. Ja, det er kun gode tanker, han He har om. leads us into truth, Han leder os ind i sandhed, and His kindness pulls us away from sin. og det er hans venlighed og godhed, der trækker os væk fra synd. So what we're calling people to be like Jesus, Så vi kalder egentlig bare folk til at være ligesom Jesus, calling people to live lives of grace. og leve de her liv af noget. And you cannot stop the lost coming through the doors.
Og man kan ikke holde de fortabte fra at komme igennem dørene. Because when the church is the kindest place, Fordi når kirken er det venligste sted, where everyone's welcome at the table, hvor alle er velkomne ved bordet, where marriages get miraculously reconciled, hvor ægteskaber bliver helbredt på where mirakuløs brokenness vis, gets healed, og de brudte bliver helbredt, people begin to talk about that, så begynder folk at snakke om det, and others begin to come. og andre begynder at komme. And we will see a revival like we've never even imagined. Og vi vil se en vækkelse, som vi aldrig nogensinde kunne have forestillet os. And for me personally, because I started with my story, Og for mig personligt, bare fordi jeg lige startede med min historie, I'm actually a very relational person, a real people person. jeg er faktisk et rigtigt menneske. Yeah, 20 years in ministry, Efter 20 år som I tjener, became a complete introvert. så blev jeg fuldstændig introvert. Peter will know. It was just if I could just stay at home, I would be fine, happy. Peter ved, at jeg havde bare lyst til at blive derhjemme, og så ville jeg være glad. And reworking the way we do church, Og efter vi har omdannet den der måde, vi gør kirke på, yeah, I've returned to the way God's created me to be. så er jeg ligesom kommet tilbage til den And måde I'm at able være to på, som jeg chat skulle have været. To lost people Jeg and kan in the snakke med shops and in folk my i- workplace and my i children's butikkerne, på businesses, arbejde. and Ja. because I've got space for people. For nu har jeg det rum til It's at, opened our kunne, whole lives again. til at kunne håndtere mennesker. Peter's become chatty everywhere. Vores liv er åbnet op. Peter, han snakker med alle. And it's simply because we kept the main thing. Og det er fordi, at vi kom tilbage til at fokusere på det, der er vigtigst. We exist for the lost. At vi er her for de fortabte. To reflect and radiate the life of Jesus, just Vi like skal he showed us. reflektere den livskraft, der kommer fra Jesus. Thank you so much. Thank you, Nastia. You're welcome. I don't know what happens to church sometimes. Jeg ved ikke, hvad der sker med kirken nogle gange. We've created church with the idea that we are here to help God transform people. Vi har ligesom skabt kirken med den idé om, at vi er her for at hjælpe Gud med at transformere mennesker. When did God ever need help to transform people? Hvornår skulle Gud nogensinde bruge hjælp til det? And because we've created that culture, Og fordi vi har skabt den kultur, it produces a culture what we call honesty. så producerer det nemlig den her kultur med And ærlighed. people talk unholy, ungodly words to each other. At folk, de taler de her ord til hinanden, der ikke er hellige, de er ikke gudelige. But I'm being honest. Men jeg er jo ærlig. And all we do is hurt each other. Og alt, der kommer ud af det, det er, at vi sover hinanden. I don't like you when you do this. Jeg kan ikke lide dig, når du gør det her. Where's the kindness gone? Hvor er den venlighed og godhed blevet Where af? has the grace gone? Og den nåde. And when grace leaves a church, Og når nåden forsvinder fra en kirke, the lost stay from the door. så bliver de fortabte også væk fra døren. I know this works. Jeg ved, at det her, det I fungerer. know what Karen is talking about today. Jeg ved, hvad Karen har snakket om i Creates a dag. different culture in a church. At det skaber en anden kultur i kirken. Can we believe God for a different culture? Kan vi tro på, at Gud han kommer med en anden kultur? Not the soppy pastoral culture. Ikke den her pastorale, sådan lidt fluffy kultur. It's all about helping me, serving me. Det handler om, at man skal hjælpe mig Making me better. og tjene mig, og hvad kunne blive It's bedre. not about you. Det handler ikke om dig. It's about the king and the kingdom. Det handler om kongen og kongeriget. So thank you, Jesus. Tak, Jesus. Thank you for this word. Tak for det her ord. Thank you for speaking to us. Tak, fordi du taler til Thank you os. that we can renew the culture in our churches Tak, fordi at vi kan forvandle kulturen i vores to kirker reflect something of the king and the kingdom, til at reflektere noget af kongen og kongeriget. and not a self-help gospel, Det er ikke et selvhjælpsevangelie, but a gospel full of your grace men et evangelie fuld af noget, that shows the kindness of God to the world. der viser Guds venlighed og godhed til verden. In Jesus' name. Jesus. Amen. Wonderful. I want to say thank you, Holy Spirit. Tak, Helligånd. Oh, sorry. Yeah, Yeah, what I are you? don't know. Yes, you stay in Danish.
Thank you, Holy Spirit, for sending us this word. Tak for ordet i dag, Helligånd. Thank you, Holy Spirit. Would it be helpful just to take 1 minute Kunne vi tage bare 1 minut, where you maybe just interaction with the Spirit? What are you taking from this? In particular, those things Karen shared. What are you taking? What are you leaving this room with? Sometimes I take notes of everything. og sid lige med Helligånden i 1 minut og prøv at finde ud af, hvad er det, du skal tage med fra det her budskab? Bare 1 minut. You and the Holy Spirit. Bare dig og Helligånden. Thank you, Holy Spirit. Tak, Helligånd. You serve good and wonderful food for us. Ja, du serverer gode og dejlige frugter for os. Could we finish the session by just turning to your neighbor, max 4 people, Lad os, and just share? lad os lige dele If you're med willing den, to der it, sidder ved otherwise just siden af listen to what os. the others share. Just share what it is that you're taking away. What is it that was spoken to you? What did the Holy Spirit say to you? Del, hvad det er, du har So tænkt just dig at tage med interact. fra Maybe den just even where you're her sitting. I hope that's okay. session, Just turn hvad to Helligånden your har neighbor åbenbaret for and dig, just du share. skal We tage won't be med. long, and then we'll take a break after Ikke så that. længe, vi tager bare kort deling.